potrebni su vam kolači za razne proslave ili jednostavno želite pokloniti kolače dragoj osobi. Slatki kutak restorana Panorama priprema prave domaće blagdanske kolače. Uzmite vremena za sebe i pripremu božićnih kolača prepustite stručnim rukama slastičara restorana Panorama. Naši božićni kolači tope se u ustima s mirisom kokosa, cimeta, badema i vanilije. Visoku poziciju restorana Panorama u pripravljanju slastica potvrđuje nagrada na Međunarodnom kongresu slastičarstva Interslastu. Dođite i kušajte naše kolače. Restoran Panorama, Trg Josipa Broza 2, na drugom katu MV Trend centra.